Igama lami nguSimukelo Chiliza, ngaqala uThanda ngo-2015 ngangenza uGrade R. Sengineminyaka ewu-11 ngikhona la emagcekeni akaThanda, and mina-ke into engiyithandayo la kaThanda ngizithandela ukucula, ngiphinde ngiyithandele neklasi nje lamakhompyutha, ukufunda ngamakhompyutha. Ukuba kaThanda kwami kungisize ngokuwukuthi ngazi ukuthi yini ikhono lami, ngingabi namahloni noma ikubantu, kuwukuthi yini engithanda ukuyenza, ngenze nje lokhu ekuhambisana nami. Uthanda kumina sengingawafanisa nendawo eyikhaya ephinde ibe isikole engifunda kusona izinto ey'hlukile njengako amakhompyutha, umusic, ama-Fruit Loops, yabo. Kube ngikhaya ngokuthi mengingaphakathi ngizizwa ngikhululekile, ama-facilitators akhona nje ayasamukela ngezandla ezimhlophe. So mina isifiso sami ukuthi ngibe i-sound engineering, ngisebenze nge-sound yabo, no-music.